Tubahaye ikaze kuri page ikomeye ku by'umutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. FARDC irimo irarira yo kwarika nyuma y'uko bagerageje gushora ibitero simusiga ku nyeshamba za M23 bikarangira indege SCOI 25 ndetse n'indege ya kajugujugu zirashwe n'uyu mutwe witwaje intwaro M23. Hano mubona rero, hano bari ni ku Mushaki, murimo murabona ko abasirikare b'ingabo za FARDC barimo baraca ibigunda aho bashungiyewe n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Intambara yabaye uyu munsi yagiye ibera mu bice bigiye bitandukanye, dore ko haba Mushaki, haba Gicwa, haba aho bita Karuba, aho hose hagiye habera imirwano. Ni mu birometero biri munsi y'umunani kugira ngo ugere mu Isake aho MONUSCO icumbitse. Ibi byose bibaye nyuma y'uko M23 aho yari ihanganye n'abasirikare b'u Burundi ba EAC bo bacitse bakiruka, ubwo bafashe bagafunyamo n'amaguru bagasiga batwitse imyenda yabo mu birindiro biri za Kirorerwe ndetse na za Gicanga. Imyenda barayitwitse, byitirirwa ko ibirindiro byarashwemo bombe na M23, ariko umuvugizi wa M23 Majoro Wiringoma yabihakanye yivuye inyuma. Naho Canisius muri message yaduhaye ubwo twamubaza uko imirwano imeze, yatubwiye ko FARDC igeze aharindimuka, akaba ariyo mpamvu itangiye kwitwaza zimwe mu ngabo z'u Burundi. Uko bimeze kuri izi ngabo z'u Burundi, amasezerano zifitanye na Repubulika Demokarasike ya Congo, niko umusirikare wese w'igihugu cy'u Burundi uri hano muri Repubulika Demokarasike ya Congo ahembwa ibihumbi 5 by'idolari, ariko ibyo bihumbi 5 by'idolari we akabona amadolari atarenze 150. Bishatse kuvuga ko amadolari ibihumbi 4,850 byose byigira mu mifuka y'abanyagihugu aribo abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'uko M23 yerekanye abasirikare b'abarundi, leta y'u Burundi yateye utwatsi ibyo byose, ivuga ko nta musirikare n'umwe w'u Burundi bohereje kurwana n'ingabo za M23, ahubwo bagiye kugarura amahoro mu buryo bw'ubutumwa bw'amahoro muri EAC. Ariko amakuru twebwe twiboneye ndetse na video umurundi witwa Ndikumana yivugiye mu magambo ye, ndetse tubona n'umwe mu bajenerali mu gihugu cy'u Burundi witabye Imana aguye ku mugwano yahuzaga M23 ndetse na FARDC, Mayimayi Jitani, Mayimayi Nyatura, Kodeku ndetse na FDR. Reka mbabwire ko Generali Nyeganyega mu gisirikare cyangwa se mu mutwe witaje intwaro wa FDR ubungubu we yarashwe amasasu 3 yo mu kaguru, aho yatakaje amaraso menshi. Ubungubu akaba ari kuvurirwa ku bitaro birigoma bita Maranata. Rero igoma naho abasirikare ba Repubulika Demokarasike ya Congo nabo basubiranye mu bwabo batangira kurasana. Umva uko byagenze. Ubwo ari mu masaa 5 nibwo abasirikare bahunze urugamba basubira inyuma, ubwo intwaro zari zibashiranye, ariko bigaragara ko bafite n'inzara nyinshi. Ubwo bari bageze kuri barriere iri mu nzira uri hafi yo kugera mu Isake, nibwo batangiwe abasirikari barenga 120 baryamisha hasi barakubita, nk'uko n'ubundi byagenze mu ijoro ryo kuwa kabiri. Mu kubajyamisha hasi abasirikari bagenzi babo bari inyuma, nibwo binjiye barasa bica, hapamo abasirikari 9, abandi 32 barakomereka. Nibwo ahisaza ubutabazi bw'ibanze ndetse habaho no kuzana military police di Congo. Murumva rero ni ibintu bikomeye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Isura y'urugamba rero yo yifashe ute? Isura y'urugamba uburyo yifashe birakomeye. Haba FARDC, haba FDR, haba Mayimayi, haba indebakure z'abarundi, abo bose barimo barahangana na M23, ariko M23 ikabarusha strategy ku rugamba.
kuko M23 uko irushaho kurwana twavuga ko biri kugenda bikomera, ariko uko bikomera ikagenda yunguka intwaro zigiye zitandukanye. Impamvu tuvuga ko yunguka intwaro zigiye zitandukanye, ija gufata za Kanyamahoro, ikazamuka igafata za Kanyarucinya, igafata ibirunga byose, igafata za Gicwa, igafata Mushaki, tayari ikaba yageze ikaruba. Niko M23 ifite imbaraga ziruta iz'igisirikare cya FARDC, kuko n'amashusho arabibihera. Niba abasirikare ngaba b'igisirikare cya Kongo bacika bakiruka, urabona uburyo bambaye, ni abantu bishwe n'inzara. Bano nibo bahunze, bageze mu nzira barakubitwa, igiti kirarisha, birangira hajemo no kurasana. Urumva rero ni ibintu bigize ute, ni ibintu bikomeye. Icyo dushatse kuvuga, ni hataza kumvikana ku mitwe yitwaje intwaro ndetse na FARDC, hano muri Kongo haraba itsibaniro, haraba irimbukiro. Noneho Goma yo nguko Majoro Wiringoma yavuze ko badashaka kuyifata, simbizi niba badashaka kuyifata cyane bashaka kuyifata, ariko niho bisha bishira, kuko inzira barimo bararwana ni inzira itari gukikira umujyi wa Goma. Mwebwe twabanye tubahaye ikaze, kandi tunabasabye ko mwakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitaje bibacika, kuko nakagaruka. Uwakanze subscribe turamushimiye, utarakana subscribe nawe twamusaka ikora. Murakoze, mugira ijoro ryiza.